kao ni one je prekjučer, kao ni one prve u Klagenfurtu. Da, treba samo pozitivno razmišljati kako da... Evo gola! Nažalost, možda malo kasno, ali evo gola. Meč se dao. 4-1. 13 minuta do kraja. I greška Kjoda. Tračak nade, kroz noge Kjoda je to prošlo. Konačno malo veselja za ove naše navijače. Meč Sidal je smanjio. Dobro smo ušli, nažalost tu Zanoški je htio nešto malo više napraviti, nije uspio, međutim dobro je ispalo jer je uspio Sidal backendom. Evo još naput te situacije, Brian je povukao, pobjegao pak Zanoškom, a Sidal je iznenadio Kjoda. Dobro je, Sidal nije vjerovao Kjoda da će doći Sidal prvi do paka preko njegovog beka. Preko Furija. Dobro lijepo. 4-1. Odmah su tamo, da tako kažem, podivljali navijači Medveščaka, sada se oni i Medveščaka led dvoranom. Pa sigurno, 13:07 do kraja treće trećine i moramo i dalje vjerovati. Nema predavanja, nema predaje, to je sigurno. Moramo samo reći da ajmo naši plavi, to je danas bijeli i ajmo probati se okrenuti. Idemo gol po gol, idemo zabiti još jedan. Pa će biti Kacerima također puno teže. Ja znam što se sada čeka.